Jua-jua man bandu kam krina ngaman perpulungan, si tetap dengan setia ngikuti pekan kebaktin keluarga ibas Pak Saenda. Bagi peman kam kekelengan kami, si sekalian dengar ikut mon bagin ibas kebaktin pekan keluarga enda man bandu pe ikatakan kami menjuah-juah. Mari daging si benakan kebaktin ta, ras kita benakan sa. Kebaktin pekan keluarga wari si peenemken enda. Ibenaken ibas gelar di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Asangken kerina teman-temanku kalak Yahudi, si sebek-bek ras aku, lebihan aku ibas dalamken agama Yahudi, tutusen ateku, nangdangi adat-adat si isuratken nininta, asangken ia kerina. Terpalasken kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rendah ibas kitab Dendenta nomor 205 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkahkan kata di bata, mari ras kita ertoto. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Bujuri katakan kami man bandu Tuhan, sebab banci dengalit kesempatan kami, guna ikut ras seisi jabu kami, ibas kebaktin pekan keluarga enda. Pasu-pasundu kerina ngawani perpulungandu singgo sikap guna dengkehken katandu. Bagepe kemahandu ibas tersemekah nuriken kebenarandu. Endam Tuhan pertoton kami, alu kendu kami ras pertoton kami, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Yohanes bindu 2 ayat si pemena sekubas ayat 10:2. Yogeken kami isina nina bagenda. 2 wari kencasi lid kerja erdemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerja Yesus peras ajar-ajarna iundang ku kerja Asum enggo keri lau anggur, nina nande Yesus man Yesus. Enggo keri lau anggur kalak si kerja enda. Ngalui Yesus, o nande, labo man aturan kendu kai si man bahananku, pak sangku lengase. Tapi nina nade Yesus man serayan ikutken kai si ikatakenna. Ijelit isikapken 6 tambe guna keperluan erburih rikutken adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter.
Nina Jesus man serayan isi tambe alu lau sehdem. Maka idemi kalak dai tambe jenari nina Jesus man kala genduari jaruk lau sitik jenari baba man sukut ibas kerja enda. Maka ibaba kalak dai lau man sukut simada kerja jenari inanamina lau singgosali jadi anggur la iya tekna ijanari rekna. Tapi serayan sinjaruk sama teksa. Maka idilo sukut si empo jenari nina man bana. Biasana anggur si mahulina ngelebe ielaken kala. Janah kenca puas temue minum ielakena anggur si biasa. Tapi kam seasa genduari lid ibas kam anggur si mahulina. Endame tanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin. Maka ajar-ajarna te man bana. Kenca bagi laus Yesus ras nandena sembuyak-sembuyakna bagi pe ajar-ajarna ku Kapernaum jana ijeme ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Senina ras turang si ikelengi Tuhan ibas wari si peenemken pekan keluarganta enda iaju kita gelah jabunta tetap terbudaya. Gereja GBKP mekapkan gereja si tetap setia melestarikan budaya karo. Apai unsur-unsur ibas budaya tak enda perlu iterangi salu kata di bata. Iterangi bagepe adilit ibas budaya tak kalak karo enda siman pekenan entah peman talingankan sebab berhubungan ras kepercayaan entah pekini teken si dekah itadingkan sebabna kita gote maka Tuhan Yesus kap juru selamat ta. Dengan ibas kita setia melestarikan budaya karoe ngajari kita rasingur surta tetap Muhammad ras ngergai pemeredi bata mantep suku silit ibabodoni enda khususna suku karo. Jadi ulah kita mela jadi kalak karo. Sebab lid aturan norma-norma kaidah-kaidah singaturkan kegeluhan ta jadi kalak karo. Rikutkan peradaten ta tentu melalang indah peradaten ta kalak karo ya tah pe budaya ta mulai bas bertinari lid aturenna bas perjabun bas acara kematen mengket rumah bre cincin tah gelar besuri melala. Tapi khusus bas ogen ta enda kita iajuk kubas karena jabunta terbudaya ibas kerja perdemuban. Adi si pepayo ogen ta enda dai enda tuhu encidahkan bagaimana seharusnya idealna si ilakokan anak-anak Tuhan ibas ngikuti acara kerja erdemu bayu. Tentunya litkangi kari si perlu si pekena tapi litka si manteng-tenta ibas aturan budaya enda. Sinandai Maria ijenda tuhu-tuhu ngaju anakna Yesus bagepe ajar-ajarna guna ikut kubas pesta erdemu bayu. Artinya maka Maria pengidah pentingkal peradatan lai lupakan anak-anakna tapi tetap ilestarikan anak-anak tetap ikut muat bagin ibas acara peradatan tak peradatan kalak Yahudi tentunya. Kita bagi kam adinan zaman gundari jarang kalau orang tua baba anakna kubas acara suka duka apalagi kerja-kerja erdemu bayu pamana entah kerja adat sebab mau buat kawang keluar anak adi baba ku kerja-kerja mah bagai asangkan pertama antara biaya. Jadi
Ijenda si idah Maria tetap mempersiapkan generasinya gelah tetap kelengi budaya kalak Yahudi ibas perjahun. Makana Tuhan Yesus pe tetap terlibat. Gelah li tetap si melestarikan budaya enda. Tupung Maria iundang kubas acara kerja erdemu bayu ikutakan andai. Li persoalan si mada kerja kekurangan anggur. Makana Maria bertindaklah sebagai penonton. Lah cakapkan si mada kerja, tapi ruku dia kai si banci ilakukan guna nampati. Makana ikatakan nama Yesus persoalan sini. Tapi Yesus nuru orang tuana guna nimai waktu si tepat guna nampati si mada kerja. Memang payo Maria tersura-sura gelah namin si mada kerja ula ia kemalun. Sebabna adik kerja-kerja si tenah tengkala kurang pangan dah kam, tapi kurang inemen. Entah kai pe si idang kelit lah kenan lit deba kenan deba melalaka basia isusun nam pamana. Kemalun si mada kerja. Berarti lali pendistribusian si merata man sinter. Jadi ijenda Maria aminna pe bagini na Yesus ngaluisa, tetap ia membentuk sada kepanitiaan si melibatkan terem jelma, sada tim si banci dungi persoalan sini hadapi si mada kerja. Alu ngata kenca kai pekari si isuruh na sikapkanlah. Payo tuku makana banci kala endandai si sampat-sampatan guna nampati si mada kerja. Sebab tambe ingan pemurihinahe menurut aturan adat kalak Yahudindai, tambe iban guna nikapkan lau gelah na lau banci iban Yesus salib jadi anggur. Jadi endama tanda sengget si pemena ibahan Yesus guna sinteran. Senina-senina rasturan si ikelengi Tuhan rikutkan peradatan adik kita kalak karo adila kita anak beru dan dulaku banci si campuri kal soal pangan rasi nemen kalak sinteran. Jadi ini di si baba enda ku konteks kalak karo memang payo si ilakokan Maria enda mekapkan tindakan si tepat gelah ula kemalun si mada kerja. Janah adisinen ka ijenda maka kepeken Maria enda ras Tuhan Yesus bagi pesinteram singgo nampati si mada kerja ngidah kuka perbahanan Tuhan Yesus si luar biasa. Semaka kepeken ulih lau si jadi anggur dai isaksikan sinteram. Maka nina lau anggur enda tabehen asangken singgona. Jana ela menurut kebiasaan. Biasana adi anggur si perpudina ibas mata kerja lanain tabeh. Tapi enda retabehna seh kunandangi pendungi mata kerja. Jadi senina rasturang si kelengi Tuhan, bagaimana pe ibas acara peradatan silakokan kita, bas budayang takalak karo, kai lagi si banci silakokan, mau bagai guna nampati si mada kerja. Adi sinen teks tenda dai si trida ijenda mekapkan keriahan ukur, sebab kai si mada kerja lah kemalun. Tetap ijaga Maria Yesus ras sinterem sinampati guna ngelitkan lau anggur dai marwah si mada kerja. Jangan pe kekurangan dungna jadi kelebihan. Panga inemen si biasa dungna ulihna luar biasa. Janah si idah makana si mada kerja lah kemalun. Dengan pe Maria ras Yesus turah keriahan ukurna sebab banci ia ergunaman si mada kerja dai. Bagaimana pemin kehadiran tak ibas acara peradatan ta ulah kita ernahko pepuaskan ibas kekurangan kala ibas si mada kerja. Bagaimana si mada kerja adilit kerja-kerjaan du umpamana ulah pelepas du temui laman entah kekurangan sikapkan lapangan si sikap man temui singgo itenahkan. Sebab melakal kita diningkala adinalabo kam ngasuk nikapkan pangan si entabah bagai pe cukup man sinteram lo pedah kerina kal tenahkan
tenahkan asa kam cukup ras ngasuk kam mereka canina dakam kemalun kita. Makana ibas masa pandemi Covid enda pe. Tentuna go ibatasi pe kerja-kerja bagai pe mulai ngembah belos lambar, pasu-pasu, sekubas acara peradatan. Adi selama dan terem jel masih tenahkan. Enda bicara sitik pe si tenahkan, si sikap nalah si berikan. Ula kita mengharus mantemuin ta si tenahkan kita. Sebab Tuhan Yesus pe persingeti kita. Makana isi pesirah kesilang ku rumah du alo-alo dengan sikap kenlah si huliman bana. Adi sinan pe bagi umpamana Laban kuga yang kelengi Jakub idalan kena aturan adat maka nina Laban si itingkahi kakana adi lenga rejabu maka ngena pe ate Jakub Rahel lai berikan Laban sebab dia ngelanggar aturan peradatan. Dia tetap konsisten nandangi aturan adat. Maka si idah kape Jakub tetap menghamati mamana ya adi sinen ni jeda dan duia kap sisa pendungi kerjaan dai no bagai adi sinen ka masa pandemi Covid enda sinen ka Jakub ia ngelamar sa ia karban maharna ia ka mesinungkun man maman hari-hari tentuna adi bas kita peradatan takala karo lin sukut lin sangkep geluh singaturkan kerina dahin tenda. Apalagi idah kami bas masa pandemi enda lit nga perpulungan ta bagai pe keluarga rebahan acara MBS cukup sederhana ya, cukup sangkep geluh lana yang terem si belalana pe 50 mungkin 100 yang terem na pasu-pasu pe bagikan makadung pasu-pasu arkitektur laiban acara peradatan simbelin bat igalari utang adat entah pe ipedalan syarah raja isahkan jadi tua-tua jadi artinya li tetap ide simbaru ibas kita kalak karo guna mengatasi masalah sini. Jadi engkau mencile budaya anta iaturkan di tengah-tengah kegeluhan tak kalak karo. Jadi min budaya pengikut Kristus ibas nikapkan acara, ibas nikapkan pangan, ibas ngalo-ngalo temue bagilah sibang. Sebab nakuga yang siakak meria iban kalak bagi kalah min siban guna ngalo-ngalo kalak sinteram. Gelana tuhu-tuhu ibas jabu-jabuntan dalam budaya tridah maka kita labo kalak si mekarus. Kai pe bentukna tapi rikutkan teks tenda ibas acara acara ardemu bayu. Langa di acara anta dan cukup melala menakan tubuh seh kayak ngayak mate lid krina aturan budaya singgo yaturkan mininta naiman banta. Jadi enda pesi pekena-kena siapa si perlu pekena si banci pertahankan tetaplah si pertahankan sebab identitas tak kalak karo. Jana identitas anak-anak Tuhan nerangi budaya pe harus tetap jelas. Enda pengacu pendiloman banta kerinana gelahna tetap kita mereken si makulina ibas dalankan aturan peradatan kita kalak karo. Tuhan si masuk-masuk kita kerina sangat dengan ketuahan kita ibas ngasuk kita makaikan kata di baka ibas kegeluhan tak si tetap wari. Amin. Mari ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga ngatakan bujur kami man bandu nggo ipersinget tipe kami gelah kai si banci ilakukan kami guna nampati kekelengan kami tupung lip masalahna ibas acara peradatan kami kalak karo banci kami pe nampatisa dingin pe banci kami empahagakan teman kami engkelengi ia sirbahan cala ia juru ibas menghadapi persoalan sini hadapina tentu peganci menda kegeluhan kami ibas dalamkan kerina aturan peradatan kami tapi te kami budaya anak-anak Tuhan menggeluh si keleng-kelengan rasi sampat-sampatan membelin kal ibas kegeluhan kami selaku kalak karo gelah tuhu-tuhu teridah kemuliaan Tuhan keleng ati Tuhan sing rakut persadan kami sebagai anak Tuhan bagai pe sebagai kalak karo ibas dalankan budaya kami suruh di tengah-tengah jabu di tengah-tengah gereja bagai pe ibas persadan kami ras teman kami sinteram. Terpuji kam Tuhan
sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata karena persembahan, talak sim persembahkan pengatakan bujur, ia ngesi pahaga kap aku, janaman kalak si perdalin nala pandangan, kucidahkan kesangapan ni di bata. Tupung sisirkan persembahan ta, rendai kita muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenang. Marilah kita resada ibas pertoton ertonto kita. Iendeskan kami persembahan kami man bandu Tuhan alu meriah ukur. Alo kam dengan pasu-pasundulah. Bagai Tuhan kam si masu-masu krina kegeluhan ras pendahin kami. Sebab adi kam sinikap kenca erkecukupan geluh kami. Ertoto kami gelah namin kerina jabu-jabu ngawani perpulungan du. Tetap erkinitekan. Bagai tetap ngasuk melestarikan budaya kami kalak karo. Kelah tuhu-tuhu tridah kebayakan Tuhan. Arah kegeluhan kami kalak karo. Singgo irakut ibas persadan sin teguh ras Tuhan. Bagai kami ngasuk ngelakukan kegiatan peradatan. Ibas acara meriah ukur bagai erceda ate. Alu ikuti kerina tetap acara. Ibas adaptasi kebiasaan si baru. Khususnya ibas masa pandemi COVID-19. Gela ulamin erkite-kiteken situasi pandemi COVID-19. Harusna pebanci ilakukan kami. Acara peradatan kami. La ilakukan kami. Tapi min kami kerina pentar. Make kenca. Ngatur kenca, ngalat kenca, gelah alu bagai bapa, kerina pe, acara ibas, meriah ukur bagai pe ceda ate, banci ilakoken, ibas kelang atendu singajari kami. Bahan dage pe o Tuhan, kam tetap si masu-masu jabu-jabu kami, khususnya bapa ras nande, ngajari anak-anak, nggeluh ibas aturan budaya kalak karo. Gelah anak-anak pekrina tetap menghambat orang tua. Erkemalangan man Tuhan. Si keleng-kelengan ia reseni naras terturang. Sebab ema pendilo man kami krina. O Tuhan pasu-pasundu pekrina perpulungandu. Si sakit te kami ibas kuasandu sehat menjuah-juah ia. Khususnya kekelangan kami nande alan du sinuraya. Tuhan pasu-pasundu pekrina anak-anakdu silit perbebenna. Kelaban cilit serpang bulahna. Kerina jabu-jabu ngawan perpulungan. Mulai ibas anak-anak kami. Seku orang tua kami si meganjang umur nanggo iberikan du. Tetap kerina lit ibas kejuah-juahan. Pasu-pasundu pe kerina kami anak-anak du. Gelah malam mati kami. Gelah na kerina ngawan perpulungan du raserayan dupe. Tetap tutus ikut muat bagin. Ibas acara kebaktin pekan keluarga endah. Bagai pe ibas warisi pepagi, kerina anak-anak andu tetap tutus ikut muat pagi.
Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, remulia kam o Bapa erkiteken igeluhkan kami katandu, sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, sehingga ngajari kami ertoto, ninta dagera seras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu sirehna idur di batanani. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabundu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahana. Amin. Berjua-jua man bandu kerina ngawang perpulungan, singikuti kebaktian pekan keluarga sekubas wari si enam tenenda. Wari si ujungi acara kebaktian tenda, jumpa kita wari si pagi ibas pekan kebaktian keluarga wari si pepitukan ema wari si terakhir. Mari si ajuk kerina seisi jabunta guna ikut mak lagi. Salam sehat, salam sejahtera, salam berjua-jua ibas gelar Tuhan, mat bandu kerina.